Silapha ke eBerea eJohannesburg lapho okufe khona abesifazana ababili beZimbabwe abafe ngokudutshulwa ngocuku olukhulu kakhulu. Sizeke lapha sakhuluma lo mfowabo umnumzana uZHOU olandisa ngokugcweleyo ukuthi kwenzakaleni njalo efaka izicelo zabo zoxhaso kumphakathi njengemuli. Linjani izihlobo zami, mina igama nguZHOU, sivelelwe luhlupho olukhulu kakhulu, sithiwe abodadewethu ababili bashone ngesikhathi esifanayo. Bese siba yi-6, mina unkosikazi wami la uSpare labo dadewethu ama-twin sisters lawo, lo mna wami isicino uFred, I'm sure khona somewhere lana. Then ngathi asithandazeni, then sathandaza. So ngemva komthandazo ngathi sungakhuluma ke Spare ilokuzeni indaba yakho. Then ngabatshela bonke ukuthi uSpare ngaceda ulokuzeni unkosikazi wakhe uzokhuluma, u-twin sister ekhulume, then umna wami ekhulume, unkosikazi wami ekhulume, mina ngizogcinela ukukhuluma. So wabe khuluma yini uSpare iproblem iphutha ababehlangana lalo endlini lana. So mina yimi engagcinelayo, ngavula iBhayibheli yami, ngaqala ngavula ku John chapter 10 verse 10. Batshela ukuthi Icela libuye ukutshontsha lo ukubhidlisa lo ukutshontsha ukubulala lo ukubhidlisa. Ngavula futhi the book of Lamentations chapter 5 verse 7 ethi okhokho bethu abasekho. Ngangicasisa nje. So ngisakhuluma laphana udadewethu wabesethi hayi bhuti uqeda isikhathi, waste isikhathi sakho, mina indoda ngisayifuni ngoba isihlukumeze for a long time. Ngisakhuluma laphana uSpare wasukuma lolaka, wahle wakhipha isibhamu ku-West lana. Ekhipha isibhamu ku-West lapha wahle wasikhokha, wamshaya uhlamvu olu-1 udadewethu. Eshaya uhlamvu olu-1 umfana lo uFred wahle wayeqisa ofeni laphana, waphuma izivalo wabaleka, washaya umtwin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlamvu lwesi-2, wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu lwesi-2. Eqeda ukushaya umtwin sister wakhe wabekhomba kulokuzeni kunkosikazi wami mina. So lapho kwajema khona isibhamu, wazama ukusikhokha sisala. Unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima, mina lokhu namandla ngangingasenawo, lokhu ngihleze esofeni laphana. Then bagijimisana ecorridor la, bagijimisana ecorridor lapha. Wabuye lo nkosikazi wami but akakhonanga ukumbamba, wazoncedwa ngomunye umama ohlala khona apha eduze ngoba laba abaseduze babesala ukuthi engene endlini sithi yasibulalisa. Then wazoncedwa ngomunye umama wayekhuphuka ngama-steps, nguye wahamba wayemfihla endlini yakhe. So lami babecabanga ukuthi maybe sengithonile. Sephenduka laphana ngabe ngiguqa phansi ngamadolo, ngiphakamisa izandla zami ngathi hayi Spare ungayenzi njalo, wathi ungangikhangeli, bheka le lala phansi. Ngabe ngisenza njengoba ayekhulumile, lokho ebhizi ezama ukukhokha isibhamu lesana sisala. So kwabe dlula kimi siya elokuzeni eBawkhona emuva le. So siyale ngangicabanga ukuthi uzama ukuziphosela phansi ngoba isibhamu sasingasasebenzi. Wayelokhu ngimuzwa ngilele phansi, ngimuzwa isibhamu lokho ezama ukusikhokha. Isivalo wayesesikhile usazoncedwa ngama-security yowabuya avula isivalo lesiya. So lokho ezama ukusikhokha isibhamu lesiyana, all of a sudden ngezwa sesikhala, wayesesidubulile ekhanda. So mina ngizange ngiphakamise ikhala, ngabe lokhu ngilele ngazovuka amaphoyisa sebuyile. Lokhu ngilele lamandla ayengasekho, amaphoyisa engena, abantu ikungena kwabo sebengena lapha. Ingane yami i-third born yami iyo yabuya yangiphakamisa phansi yangihlalisa esofeni ngoba ipower yayingasekho. Sizasuka siye babeke ekhaya eZimbabwe indaba zintuni. Bonke buhamba kahle kodwa into eshotayo okwamanje ithi i-transport ayenelanga. Njalo kushiwe izintandane, omunye udadewethu lapho belengane ezintathu, omunye lengane ezintathu. So abafuna ukunceda lengangithinta ku 0619 53
532396. Ngiyabonga. Inde njalo inamba 0619 532396.